Kani day ko All India Radio Shillong ki khubor ban pule du elma arwar. Ki mat ba kongsan jong ki khubor menta ka step kilong. Ki khon samla jong kari kin sadan ya ka benta ka ba krautam ban kintiu shushu ya kari ong umintri rambadu kari India Narendra Modi hak program man kiban. Poi ka jong register hak rensan ki pajba MyGov syaka shiklur on plat pisa no ka sarkar jala Meghalaya na kabenta bante khadop room khadop mi ne ka entry but exit point umling ribai district but ka jingtrai kam ya ka NRC ne ka National Register of Citizen ka de ka kaming jong sarkar India ong Director General ka Border Guard Bangladesh Major General Shafiul Islam ki khubor ki babnya Menteri Rambadu kari Narendra Modi ong bagi samla jong kari kin sedanya kabenta ka bakrautam ban kintiu susu ya kari haba ajeng kren hak program man ki bat ka ban rupau hak All India Radio ne kesni Narendra Modi Menteri Rambadu kari ong bagi ni kisnam ki banwan kari kan sakhaki ya jino senyang ka bakrau jong samla ki bakha ki spa senam ka ba huai Modi ulapen pau bakari ka up bet temang ya ki samla ban kintiu ya kari shalor susu Menteri Rambadu kari India ulapen pau ya ka jingkerman bagi ni ki number 1 kari India kan samat ya kajing ustad ya kajing treasure raham jo khun samla kari Narendra Modi ong ru bagi khun samla bamenta kin sapin khmai bat penkiu susu ya kari India Modi ben rabu bagi samla menta kilong bedan sap hadu kata-kata bat kidan kajing thmu bande AA ka bakar pang bat ka thmai na ka benda kari Karensan jong kipat ma balapin mi dak sarkar mi ka MyGov kala poisya ka shiklur ngut kinong register haka sansnem miswa ka at the rate of MyGov India kala sedang ya kajingya linti na kabentaban iron san ni kipat ma bakin ajimut bat penpau ya kajing sya ka sarkar ka office jong menteri rang badu lemba ka tweet kala yat hu ba ka MyGov kalong ka weni karensan ka job na kabenta kajing ajimut bat penpau ya kajing sya ka sarkar kani ka office kala ai khublai halor kajing poi kinong register sya shiklur ngut bar hak appointment step ka MyGov kala tweet ya kijingdan kijang register kala ong ru bakin pidyang ya usnam bathmai da ka bakin pinhe bat pinya shu ya kani karansan Menteri ka sarkar jala Meghalaya bat ubadeiru udakhat ka BJP uba ALHEC ong banyo ya kijing menjur na ka sarkar kami ban pentri kam ya ke inner line permit hak jala Meghalaya kalong ka basuk ban kren banya ka bale haba kren beglap thai khubor ka singset jan jong tuyo uba HEC ong bakani ka kam kahap manya shwa habon kiliang haswa banyo ya kijimunjur ubahek ong ru bakani ka kamlong kumakiu ding so khet so but here no but ula benrap ru bak sarkar kami kan pancimut shwa na buon kiliang kum kipat bat na kiwe gijat benreu kisang balang bet lembat nak sarkar haswa ban aya ya karai laon pentrekam ni em ya ke inline permit ha ka jala Meghalaya Menteri Kampo Iong Jongkari Amit Shah ong bak sarkar kan ailat ya borok sipai jongki para military force bakila banyadon ringkat bakilong yeng ki jongki hadu shispa telikisngi hak sisnem hak jingbo maunong rem bante ya building jongka Directorate General jong sipai CRPF ne Central Reserve Police Force hanong ba New Delhi henang kesni ong ba Menteri ramba do kari Narendra Modi ula pentikna bak sarkar kami kan simkhya ban ailat jingsuma shaki long yeng jong borok sipai kiba maki kilong yada jong kari Amit Shah ula ya thuru ba borok kilong yeng jong borok sipai kin sayo ya ki health card ba ula kenturu ya borok ki sarkar jala ba kin lang kumta katawan ai health card ya borok kilong yeng jong borok sipai uba Cyril V D Dingdo Director jong tourism ong ba kinong dor bat kinong shondur ki kinong lam khatin CM na ambassador jong ka kam jong ka perthei na ka benda ka jala ba ya khani ulong ha ka weni program ka long halong ba Shillong minak sing se jan jong toyo uba Cyril dingdo ula IT ru ya khusnam Crystal Gill Memorial Award sha Dr. Debraj Barma na ka jino sinyang ka jong ha ka liang ka sundur haba ajik plan ha ka ni uba Cyril dingdo ula pen pau ya ka jingero ya Dr. Debraj Barma halor ka jing tibet ka jong ban sundur ya ka jinglong ga memoriang ha ka jala susu uba Cyril ula ong ru ba ka sap bat ka jing jong Dr. Debraj ya ka kam ka pen ya jinglong janai ki kam ki jong bat ki bat haba supet tang ki doru la i kuma ki desi sha ba kani ka pen ki su ya ka jala na mar Meghalaya ka don ya ka memar yang ka baitnat adu kata-kata kani ka dei ko All India Radio Shillong bolam sipi ya khobor ka khrdop rung bat khrdop ni ne ka entry bat exit point ha umling ribai district kan sedang thmai biang ya ki kam ha ka ba ka sarkar Meghalaya kalong ka baklo ban plat pisa na ka benda ka ni project Katulang khubor kay ito ba Menteri rang ba ka jala Meghalaya ukan rat kesang ma ula penting na ba katanat PWD ka supply bisa ha ukla lingkot la simsnem ban sedang daw ya kani kokom
Katolong khubor kaya thoru ba kontraktor jong kani project ula seiswala ni naladi hadu laiklo tingka ban pentre ya kani kakam bat ula benrap du ba umla su ban beteng ya kakam la dak sokra jela kampelai pisam. Director General Jongka Border Guards Bangladesh BGB Major General Shafinul Islam Ulong baka jingtrekam ya ke NRC ni ke National Register of Citizens kadika kami yang jong sarkar India. Habakran bagilap thay khubor hanong ba New Delhi Major General Islam Ulong baka jingtrelang jong borok ki khaput jong kini ke artili kiri kilong ki baskem bat pakabha bat sipai BGB kin betang ban petngor bat num ailat ya ke jingrung bian ki beliau nekitiar syakri India. Kumas pun kemau ke jingwan jong Major General Islam Syari India kalong nak benta Henry Snibat kumju ru nak benta ke DG level border talk apa yang kini ke ari ya kini ke jingakran lah sedang nadu ke snipalai ke afun ru tarik benta umnai Kenang menyada ya ke jingyaki CAA ni Citizenship Amendment Act da ka AASU Menteri Pelatingka jong Jala Assam Humenta Biswa Sharma wahap menit nyo da ka helikopter ban ai buram khadu ya UMLA ke BJP urojan Bhartakur ubalaklat no Hadian ba Humenta ulapoy hatespul da ka helikopter hagauti hakisisat jan Humenta umla bannet da ka kali sya gora mari sya kani ka program nakadaw ka jingyaki jong ko All Assam Student Union ki nongyaki CAA kila hangsunan ya kasurok ba khatsan kabaya lemba ka tespul sya gauti ban persya ya kajingnat Menteri Pelatingka jong Jala Assam bat kila pertaru ya kajing persya ka jongki ya ka CAA kani kala penlong ya Humenta ban letno da ka helikopter sya gora mari ka bajangai tang san kilometer ya gani kajing ai buram bakhadu ya UMLA BJP urojan Bhartakur lapelong da kikhot ke BJP jongka Rongga para konstituensi hapo kajinglam UMP ke Tespur upalap lo chandas Chief Advisor jongka AASU Samujal Kumar Bhattacharya ka singublay ulong baka ni kajingki persya ya ke CAA lembat ka Sokar Assam kandang yai biteng tat hadu bandaweng no ya ke CAA kajingki ke bajur ka lakhiha Assam hadin baka CEB ka layo ya ke jimenjur habaro atli ki yang kata haluk sabha bat raja sabha ladon ru hadu sangut ki bri ki belayap hagani kajingki lapin jadi curfew ru habun Jaka Assam kentup agauti Dobregar Tespur bat dekapuli lapin jari curfew mi ru hajorhat golaghat Tinsukia bat ha Charai Dio district kabenta basyate jongkari India kandang beteng banmat ya kajingkhat batasam Hagaba kala air ke papja sam-sam kadang be hakini kithan. Ka Meteorological Department kala ajing maham ye kipat ba halo ka jingkhat palat ka Sunbeneng kata kalong ha Punjab, Haryana, Delhi, Rajasthan, Uttar Pradesh bat Bihar hinen kesngi. Kani katanat meteorological kala ajing maham ba kala air ke papja sam-sam kan beteng ban be hakini kijaka hadu usam tmai. Ka jing reban ulo kalaka kalakta hadu kata-kata ya ka jingyat ki lingsun kijaka ya rel bat kisrok ya kali. Kibol penyat ki lingsun kilapin no ya Southly ki jingihar ki lingsun ha Delhi airport syakiwe pat ki jaka ki officer katanat railway ki la pentip ru baki don haru af Southly ki rail ki la po Islam palat an nesan kentan nakadaw ko jing bomyo ibam Syaban tungkot ya khubor sesin kimat bakongsan ki kon samla jongkari kin sedon ya kebenta ka bakraw tam ban kentiu susu ya kari ong umenti rambadu kari India Narendra Modi ha ka program man kibat poi ka jing register ha ka rensan kipat ba ka MyGov sya ka siklur ngun on plat pisano ka sarkar jalan na kebenta bante ya ka khodop rung khodop mi ne ka entry but exit point ha umling riwai district but ka jing pentrekam ya ka NRC ne National Register of Citizens kari ka kamiyeng jong sarkar India ong Director General ka BGB. Katu kiwar kilakut kibawan siya nak studio jong ko All India Radio Shillong but sakin dia por ni seso ba ka Delhi station nak benta kiwar haktin hindi hakapor prabaji but kiwar haktin pareng hakapor prashpawam. Kani kadai ko All India Radio Shillong.